Мечиттин дааратканасына окшош жерден ичинен суу ичсе болобу? Мисалы, жумуштун ажатканасынын эшиги өзүнчө, бирок суу алчу жер экөө бир бөлмөдө. Ооба, алып чыгып келип сыртта ичсең болот. Эгер ошонун ичинде гана крайник болгон болсо, идишке куюп келип ичсең болот. Анан дааратканада ичкен бул жакшы эмес. Сыртка чыгып ошол иче турган жерде ичсең болот. Сууну алып чыксаң болот деген маани. Азандын аягында ла илаха иллаллахту үндү чыгарып азанчы менен айтыш керек. Бу жок шарт эмес. Шарт эмес. Ошол азанчы айтканда, ошол азанчы айтканды купуя ичиңен кайталай бересиң, анан бүткөндө дуаны айтасың. Шарт эмес. Сөз түрдө үн чыгарып айтыш шарт эмес. Намазда колду шакекче кылып, баш бармак менен чыпалакты кармап 3 манжаны коюш керек. Мен уктумайын деп кармаган болбойт деп, кармасаң толук 5 манжа же 5-өн үстүнө жаап коюп дейт. Сиз көргөнсүз койсоң мындай кыласың. Колуң ушундай тура берет. Анан аттахият деген ашхаду ан деп туруп, ла дегенде экөө жумулат. Муну экөө тегерек болот. Ашхаду ан ла илаха илля деп кайра чүрөсүң дагы, анан ошол бойдон тура берет. Ашхаду ан ла илаха илля деп чүрүлөт дагы, анан салам бергенде кол жазылат. Bir жолу гана. Ашхаду ан ла илаха илля. Муну экөө тоголок болот, муну экөө биригет, муну көтөрүлүп кайра чүрүлөт. Шафи мазхаб боюнча ашхаду ан ла деген бойдон кала берип чөйдөн тура берет намазы. Хамбали мазхаб боюнча Аллах деген сайын мындай кыймылдап турат. Малики мазхаб боюнча мындай кылып кыймылдатат, мындай ашхаду ан ла деп. Ханафи мазхаб боюнча ашхаду ан ла илаха илля деп чүрүлөт. Ушул мустахаб менен сүннөт ортосундагы амал. Бул жөнүндө Мулла Али Каринин Тазйинул Ишара деген китебинде кенен айтылат. Намазда канчалык деңгээлде чейин ыйлаганда намаз бузулат дейт. Намазда эгерде чындап намаз үчүн, Кудай үчүн ыйлап аткан болсоң, анда эч убакта бузулбайт. Эсиңе эле жыгылып жатып калбасаң бузулбайт. Ыйлагандан үн чыккандан бузулбайт, иншалла. Соткадан дем салса болобу дейт. Негизи Куран аят угулуп аткан болсо шифа боло берет. Мисалы үчүн микрофондон азан угабыз, ал өзүнүн үнү эмес да, ошол соткадан уккандай эле маселе. Алыстан угулуп аткан мисалы үчүн. Жанагы сажда тилават аяттар окулганда сажда кылабы жокпу дегенде кээ бир аалымдар живой уксаң сажда кыласың, анан магнитофондон жыгачтан уксаң сажда кылбайсың дегендери бар да, талаш маселе. Ошон үчүн биз айтабыз, жок сажда кылган жакшы деп айтабыз да. Ошол сыяктуу соткадан дем салат дегенде бул адамдар динди оюнга айландырып алган үчүн болбойт деп айтабыз. Бирок соткадан же магнитофондон Курандын үнүн укса, ал суу укса, суудагы таасир адам дагы сөз түрүп таасир алат. Ошон үчүн дем салса болот деп айткандан алыстайт. Анткени кээ бир адамдар, такыбалыгы жок адамдар динди оюнчук кылып ала турган болду. Соткадан дем салып, соткадан андай кылып, мындай кылып. Ошон үчүн аны биз жок деп айтканды жактырабыз. Ата энесин колунан жана чекесинен өпсө болот дедиңиз эле. Кайненесин да колунан чекесинен өпсө болобу дейт. Келинчи дейт. Ооба, келин эми мындай да тууганым. Келин кайната келиндин өз атасы менен бирдей эле. Бирок замандагы адамдардын фиску фасад көп болгон себептен алысыраак болсун. Мисалы үчүн эмчетеш бир тууган ажырылып калбаса болот, бирок замандын адамдардын пейли бузулса барбасын дейт. Ошол сыяктуу. Азыр өзүнүн атасы кызын зоруктап коюп аткандан кийин ошол ата деле кызын өппөсүн деген маани да. Өппөсүн, анткени шакыбат козго башка бир нерсе болуп кетиши ыктымал. Ошон үчүн бөлөк-бөлөк адеп менен болгон эң макул. Анткени адамдар азыр эмне ыйман суздап кетти туугандар. Болбосо шарият боюнча болот аслында. Ошого карабастан эркек аял бөлөкчө болуш керек, анан эме кылбаш керек. Болбосо энеңин колунан, маңдайынан, атаңын маңдайынан, колунан өпкөн, ошентип учурашабыз бардыгыбыз биз. Анан бирок келин келип кайнатасынын колунан өпкөндүгү таптакыр чал болуп калса, 90го чыккан, анда бар-барак өпсө макул. Анан жашыраак кайната болсо өппөй эле койгону жакшы. Ташбакан эти адалбы дейт, жок арам.
Aram. Men 5 mal namaz okuyum, işteyin degen magazinde arak pivot tizip fasovçik bolup. Bu iş şeriat boyunca aram emes bu, aram. Şeriat boyunca taza aram. Süyüktü Peygamberimiz öz osiyatlarında Salman'ın urusundan bir adam çıgat. Salman Farisi. İlim çolpon yıldızday bolsa oşol ilimge jetet dep oşol süyükümdü Peygamberimiz ulu İmam Abu Hanifa'nı aytıp maktap ketkenbi. Ustazım menin jana çoğ muhaddis menin deyt. Jana çoğ muhaddis İmam Bukhari jönündө da Peygamberimiz aytıp ketkenbi. Öz osiyatlarında deyt. Ököreten tuğra girek. Kendi bir adam çıgat da aytkan emes da. Salman Farisi'ni görsötüp, uşu Salman Farisi'nin tuğanlarından parselinden deyt. İlim çolpon yıldızday büyük bolup tursa dağı oşoğa jetkender çıgat dedi. İmam Bukhari da oşoğa koşulat, İmam Abu Hanifa da oşoğa koşulat, İmam Sibaveh de oşoğa koşulat. Aytır pastan çıkkan alımdardın bardığı oşoğa koşulat tuğanın. Oşon üçün qarap görseňiz, Arap dili menen birde ele darajada Fars tilinde de kitaplar köp yazılıngan. Oşolardan bereketinden, oşol duanın bereketinden, oşol Peygamberin nubuvat, oşol gaýypty Hudaýyň aýtyp berýüsü menen bilgen bereket oşundan çykan. Bu gadagy bola beret. İmam çoğ muhaddis İmam Bukhari Hudaýym andan razı olsun. Birinci İmam Şafii maskawyn karmangan, 20 yaştan keyin ulu İmam Abu Hanifa'nı karmangan, kebirler karmangan emes deşet, taktap berseňiz deyt. Jok, Abu Hanifa İmam Bukhari Şafii bolgan emes, Hanafi bolgan. Ankeni Bukharalı bizning yerleşibimiz bizde Hanafi maskapkana bolgan. Taşkent tarapta Şafiiler bolgan, Şaşta, anan Kafkazda. Bizde Hanafiler Bukharada, hiç kaçan Bukharada başkalar jok bolgan maskapdagılar. İmam Bukhari Hanafi maskawyn karmangan. Anam barıp oturup muştah darajaga jetkende İmam Bukhari'ge maskap karmanu aram bolgan darajaga jetdi. Aga maskap karmangan bolup eten. Al muştahit alım. Anan al muhaddislerin jolunda özünün maskawyn karmap negizlep ketken adam. Muştahit adamlarga maskap karmanu aram, bizge okşogan oğmularga maskap karmanu vacip. Bul söz Kırgızda kantip aytıp koygon, tişi çıkkan balaga çaynap bergen aş bolbойт deyt. Alar tiş çıkkanlar Bukhari bular janagı Şafiiler bir tişleri var adamlar. Alarga çaynap berбейт. Alar özdörü jey beret. Biz çaynap bergen kaşany jeybiz. Umar ibn Hattab süýkümdü Peygamberimizin janında koyuluşkan. Usman jana Ali Hudaýym Allahdan razı olsun. Aların janına koyuluşkanbı deyt. Jok. Hazret Usman men Hazret Ali aýjır demes. Allah alam baqiyede. Şunday boluş gerek. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasana ve fil ahireti hasana ve qina azabennar. Allah Taala bardygybızdan ertengden tuta turgan, bir sugunda tuta turgan Aşura orozalarımızı kabul kılsın. Orozadagi dualarımızı Hudaý Taalam kabul kılsın. Hudaý Taalam kol götürüp turgandardın bardyk tileklerini Hudaýym kabul kılsın. Elibizge jeri tınçlyk, amançylyk bersin. Hudaý Taalam mına şaýlan dua kıldık, bütdü bardygy oşol elge, jerge, dinge paýda isteýe turgan, adiletli bolo turgandardın deputat bolup oturup hizmet kılgany Hudaýym nasip kılsın. Çegarlarybız yntymak bolsun. Hazırkı учурda öte jaman korduk görüp atkan bir tuğandarыбызda Suriýada, Mısırda, Türkiye'de, andan narımnaki Yemen'de, buna Kıtay'da, Hudaýym oşulu andan dağımda jakın komşular, alыс komşuların barında mazlum bolu o musulman bir tuğandarga Hudaý Taalam amançylyk bersin. Hudaý Taalam korduk görüp atkan nariste perzentler var. Hudaýym oşolordu korduktan, zorluktan kutkargan bolsun. Hudaý Taalam alısta balası sagınıp iştep jürgen apalar, ejeler, karındaşlarыбыз var. Gel alba jürgenler, kıynalıp jürgenler var. Hudaýym oşolordun gelip ıssyk üýünde, ballarının maňdaýynda, ata-enesinin maňdaýynda enelik, aýaldyk bakytga balkygandy Hudaý Taalam nasip etken bolsun. Hudaýym ajraşkandar jaraştyrsın, tarnyşkandar tawuştyrsın, boýdoktordu üýlendirsin, karadallar tezirep üýege tigendi Hudaýym nasip kılgan bolsun. Hudaýym Uyjoktorga uy versin, uyjoktorga uy versin. Hudaýym adaşyp jürgendere hidaýat bersin. Hudaý Taalam perzent joktorga perzent bersin. Oşondoy her kimdiň köküreginde Kıtaygyly uyutkan özlörüniň tilek dualary var. Hudaýym oşol dualaryň bardygyny kabul kılsın. Hudaý Taalam medreselerimiz tola bolup, ymanga ilimge beken bolgan bolsun. Rabbana atina fid dunya hasana ve fil ahireti hasana ve qina azabennar. Amin. Bi rahmetike erhamer rahim. Allah razı olsun.
Thank you.